Pacho, na me name papa na net wo kronum. Na pacho. Papa your friend is say. Pacho Samuel Enchi. Samuel Enchi. No ye adwuma bay and now ye adwuma bay. Pacho ye adwuma wo bon ho cars. Noki. Yitio. Pacho na ye ne na net wo kronum. Simbacho me drew me fan say me tro me betro BC no. E no ma me free mu. So mommy free me fan say. Mommy bi wanum kakrawate. Me pacho na me ne me papa nyina na e wo krono. Me fa ne se na oye adwuma wo boan ho cars. Ntim pacho. What's your friend say? Samuel Enchi. Samuel Enchi. Woni ahotadin bia. Pacho mo friend Tuga. Your friend say? Tuga. Tuga. Pacho. Noki. Sim pacho me ba be wie JHS no. E na o ma me e free mu. Si aye na se 1 week no. E na microphone mo ba ye na se na e ka che ye se sabi maame na wa free mu no enye ye maame a owo yen na emu me ye me papa mo me maame timpacho na che se ye wo nana noki timpacho ye koye ye ni won kranza no e na microphone bi so sa ba ye na se no mo sa esi sa asem na aso ti ye wi aye no na me bisa ne sa de nti asem bi se dada no wan ye de wan kan kire me bisa ne de ono no ka kire me se me maame wo me ana ofiri mu esa dru baby wasase me maame ti ase na ye friend no abnecha a owo bo aman chirukrum nti me pempanyimfo den time so me fa ne se na me ko gidi asori nti me pe gidi mpanyimfo sa tam no odi mfie sai pa cho na me wo 17 years okay na me pe gidi mpanyimfo na ye ko obo aman chirukrum honum ye ko ye ne ko si ye ho assembly man so ana ye ka se ye hwehwe maame abnecha timpacho ye dedue man ye ko hu maame ye ko hu no na mpanifo ne de to omanim se me ye omo asori ba na omo free sa me ba asori nimpo na omo apɛ me maame e kira kwan ye omo nim na afi na me papa akira me maame nti omo ba be hwehwe no ye hu maame na asem o kan ni se o kan me ne me sister panyin mfie boma enya de se obetimi awo ni ma no agya ni magu baabi nti enya me maame eno no maame no amokɔpɛ no na kan sa asɛm no kyerɛ wo wo se your friend say abnecha a wo bo aman chirukuru na wo wadi wo so saata no wadi 17 pacha ɛna na saata no wunua no so wadi say pacha saa time ne de na me sister ne be 1920 wo se ka bom kura no wo ntime ngumum yenu enya de se bi obetimi se bi a o ka me ne me sister panyin ni fie boma o ntimi nwunja ne mangu baabi saa ɛna me pacha nti wakache opamo yese yenko te ho na sorry for no so sorry niba entimi nkoba say wo wa sorry na yenim wabusia ni bia na asese nti asori ne minjai se minini na sa sorry na me pese me ba na maba sa sorry mi ja uni ma minti asori no yayi wa frim ha cho mo say ekoye say ye panini ba ko na empo na misuku kom bibia na ode machine emo na ode machine nti emampanifo ni nyina ebisa ne say obi a me maame ni asori ni me papa ni asori ni de nti a bibia na omo de mewram nti empanifo ni nyina tu omo no gu panyin na bibia na ode mishem ena ono so ka say no omo aka na ono so oni bibia aka nti de anya hwe minja ya asori no na minyi na se me pese me badia na maba ena sese no nyoma bi ya sesa Ghana ha na wo kwa so de age se eno wo maame wo papa ansa na yagewo oba pa no so de asore na na uko pa cho na me call reform faith gd omo wo ni nchichemu we ne de reform me pa cho ani no okay yetio timpacho me bae me samba me papa wa then times na me step madam me wo hono eno de emu asset na bebre e toda de me nya ye nyina no waka me papa ba na de abufu wo step madam no me pacho han de na no ye o me pacho na me na nampoti ase no esan se oba ahase ne ebi wo ho a otimi eye woni me sister panyin no eyiyi me sister panyin so de wo ya na oni nako o se ntimi nkoba sa ade a wonye no waka na ebi ame papa aboniti no one ne ku this is 93.1 FM na me yare o se me sister panyin nko so na me sister panyin se wa bere
and I say me unko. Mimpo me casa me unko. Cause now me consu, meet me consu man, or me papa casa. No, I say so now to a good. And you remember papa ba no I can't change so I me consu. And I'm my consu. But pansun be some mushi no abumi. Say no kwada and chain, me fan say, yet me are sorry for any call, one my children who are buying. And I or mamma jaya sorry. Me ban me be pen for say. Miss Roma, me name papa sit meet me poyare, and that they may be one answer. Me papa be bopun ni mumpo bis beside me say be a won hu me ana say e bimpa on teminka. Gifie off for na be a ba no ma be fa me hospital ni ai. Ti me de kwato mpanyifo bi aye no mo ma ntam say mpo boni bimpo na ma ye me papa on fa nche me na wo de on ka me mbata no ho. Mpanyifo no nso tu anamon kwa me papa honom ne kwa kasa me papa say me de me nya ne boni bia na me stepmother no ne say be ma wo ma de onti mini nti da say oba ne beko ana ne mamum ne beko ana me papa nso ka say me mom minti mi begu na ware ti me papa kan mi si abontini aha mi ni baby da ema enam sa de we so ma sabi me ko fampna na me ni nipa no na na ti mi suku me access ko mu nya na nipa ne so bo ankaka ti me da no me nipa ne wo hono ma na nipa ne ma me frɛ na o ka cha ni say sabi obi de hie ye mfa ne kwa na akokɔ kora wona ma bontene kora wo wura enti mi nkɔba say woni obi ti na nipa ne ye nim ne ho bibia ewo musa wo bo ane de be na ya asem bia mba ye ne de nipa nka bibia enti nipa no say bia unhu ne hu ne busuani bia ene ne ntam nti enya sa sachina bia asem ba ye ne wonka me ma ho bio ene nam so na me ne nipa ne ntam tie ti me ne ntam tie na me ne na me ni ba bia afa mama mpanifo akwa me papa hono makwa afempo do mo kwa me papa say me stepmother ne se me nsanu na me yefre me papa kwabena nti me nya ne ba nti enam sa de wesu nti won pe mani ma hwe bio ba bia me ko bia me nko ti me so me na me se me suane nso no sabi na me na de me ko nkranza kranka hono me ho na me nim ba bia bio se me ne na ma ye basa de me ko hono na me de me ni emanyi na akoe me kwaya no me so aba hako jimi be asama okacha me ani se kromu odi adwuma bia wo so aba hako na je wo twa me sesi a wate simpa cha me so ane jimi no ena okacha me se odi kromu ha adwuma bia ni ha be sesi a mi ni ba bia akon e won kranza no me pa cha ne simpa cha kranza wa na me wo na me gusu hwehwe se me nya adwuma na mpoma ya adwuma wo so me ye ya me nya bi ti dano me on kranza hono ma na me nana ba ko frɛ me o frɛ me no se me nim say asantefo ye di ade ekoye ma me afem na me bisa ne se de nti a wo kasa na o se eye kranza kranka ho na me wo no e ho mum eye me papa side na se no ye kan se me di ade ekoye ma me side nti no mi ntimi enya de ent na kranza ho no me ko me ma me fa e ho so ya pamo na me ka che ni say mi sa na ha se ya na me nana edemaba na mi mpo na mi nim na se so mi nim ni pam e bia me ko friend ma de me papa kire me no so se nya ne mba enemy ti me sra na ye se ai de o ka se bia mi free kranza hono ma de sa me ko ne nam me so kra no me sister penini de kan ko kranza hono ma se se America se wa wo free so wo ye no so wa free hono se mi penetra kwan mpa minim ba bia wo o sister ne your friend say pacha your friend Tracy Antwi me pacha ne na sa Antwi no sa Antwi ne your papa ne din me pacha ne te se unhu sister na kira kwa ba bia se minim ba bia wo na moye nipa say pacha ye mienu me na ma mienu me pacha ne yentie simpacho mi free kranza honum ba ya sa be pempanifo sa de o mokobo amanchikru ho bio esa se na mi bisa me papa edin a wo ba na ogusubo ya koya ne sa kosi sa ma me na okacha yes e ya bne cha na okacha yes enye ne ba ya ni yen ya sa kosi ni so na mpanifo ne kan mpanifo ne kan no ogitum se ne mani ye mienu na woni ba biti ti wonti minya den mo sa ko bo aman ho biem me ba cha ne ena ma me no sa agitum waji atum se ne man ne mo eni ye mienu na nso ni ba biti
20 minje. Sesi ameno ka say maame no da so wo bo aman ho. Pacha no bo aman chukro mu ho no. Na ukoye wa wo bia ka ho mo ho ana. Pacha wa wo mi no oba na di me machi na be market wa. Na unuanom so hu wo mo ani je yana. Pacha de odi machi ne de ofre me sister onumpo ye yetada me ka chense adenti a o maame yesa wo so onumpo na one ne ti no. Sa no de na yetada akomutimi din na nti obeye me ma se mama ka chense ma wonye sa. Rich love. Enti wo papa nkasa no wo kire mo se mo maame ankasa na mo ko no ho obo aman no. E ba cha me wo kire. Se de dika wo ka sanya ne mane mo. O se ne mane. Na den na second wa mo sa ko de wo gi mu tum se ne mane mo. Pacho penifo ni bisa no so ni baby ti. Na mo se oni baby ti nti o ya den no odidi. Sabi ade san he fa no de ni tito. No say esan o say me papa de me papa de aye ne die. O so maame no ne din de say. Pacho abnecha. Abnecha abo aman. Ne pacho. Sabia ku sabia nyado manu susum na so kasa. O maame na adwene no eye adwuma kakra. Pacho me na ba ko bi mpa me kwatena ne nchen. Ewo eye konoma francho. Me na de me ka se no oye obo modin ehwe me. Be dru baabi no. Ne maka say ono maame panimu no ade ntia ono maame panimu na ebre wo ye ho wa abra me maame ne me papa nyina afa omo ho adi ti omo maame ne se ontimi nhye wa ye mre nti se ye free hono ma eni omo maame ne so mo hwene eba na maame ne so ka kire me se no ne ma na etoma ne di ye ntimi mbe ka ho nti de baabi a me pe bia me fa me maame ne me papa nko na de omo ye ne de wonti omo mienu as na chese wankasa baabi abeko bia no na yapamwo acha se sempo mini baabi a meko wo ma na ma adwuna ye bebre minhu de minni na sesia no ti asem na papa so wo kan kire mo chom papa de o se menye ni boni bia be se de ama ompe mani ma hwe kwa ne so se ye friend papa kwabna oh SOMPA FM yes Ayarahu eti mami eti o papa ne yire no step mother no o ka kire o papa se aida se obepam wo ana se obegya awade no e na o papa yi awade no papa se ye nkra ye metimi nsai na wahwe nti ye nkra ni mom ye nko na o ka asa mo nko no o kire mo ba bia mo nko Bacho da. Wan chiremu. Abrebe na papa ja usikama. Bacho papa ja usikama. Behe. Yen kasa den. Bacho asam nista oni me stepmother asam ni nyina start na me work class 1. Nti ewo ma na mpanifo abeka. Na ewo ma wakama bata no me kwese me friend no send miska. Me wie school no afede na me friend na wonfa me ko ofie ho na opa mo me e ma me papa ketu akra ne kun so ma oka me papa ketu ansa so ma ne nsa ne so eteye e ma ma ya chi me papa tu e na me papa ketu eda ya na me fa ne se ye ne me papa ma me ne tim me papa ketu akobu ani e ma carpenter be ye e pono no no de safa ne ma me nti na me da efie ho no me da hono ma papa sim se me free dine mo de second be chicha me no because ansem na after me da dem obetimi abro punu ni ma nti na me ntina fie me yare me pia kwatena sister bi wanwumre na wada na ma bebi epunu na ma kwa akoda saa na odi bu punu na ni no obepa mo me free hono se dine da woni pande be wase na adia obema akoda mu na ye se mpofie hono so bi kasa me nko ha mi ntimi nko esanse me kwa mi ntimi da hono se dia na wo ye acho menye bibia unya adwuma bia acho debi na wo ye den na unya atade hye unya aduane die acho ye me fa ne se kwan a me fa so didi ne ye bi amantem wofo na guy na me ne kwatena ye ne ma no wasendi biska guy di one ne kwatena ye no be acho tie se wono na hwe wo acho e ma be na me adum kramoni bi ye friend Zak me mpo mi hu ni da oni me da
ma no ono so online po na TikTok no hu me e no ne me chat say e ma no wasend miska sa oh na just ababa boy baby obekọ bia no ni apam no maame enti abra asorefo no ka se woni maame ne papa enti no omo ma wo ma asode omo yi wadi fira so ngabra de nyankopɔ omo yi wadi no sese wo nkwa asode bia asode abi adai acho me ana me nkwa asode asode afono oh maame sese a opese de ne ye ma wo acho mpese mi hu me maame ene me papa wasem tia wa no na omo ye omo asede sa ofu na wunua no de ohwehwe na kira kwai so bigusu amehwehwe na kira kwai mi eyasemu ya twa chief producer modern wabo afa ho yasem die enti no mka se fira sori nim pa so na panini ba ko wa so ne friend eja noa SOMPA FM eja noa no edi manim ekọ me papa honum ko bisa ne se ade nti ase ne baba sori ne mpo omu hu akra ne akra na awofo na ade nti a bibia se bi mpa ebe bibia na obi mpo pese bia obo akra no wo kwan bi so na be bia yebusa na awofo a obia empese obe de obeba Pacho sa na nam so nti e ma se bibia na papa eja no wani mum na ejina mu e ma me Pamu afi asori me de enye sa enti wa na uja asori no Pacho ne me ana me jaye na ede na uja asori no edru me bi ma bishop na nkasa free abrochire baaye no oka che eja no wani se me beto eja no wani wa asori ni nti ni kwan se bibia eja no wani ye den edi meche ya sa chi na bi ni bibi to me a eja no wanu ne bejine ama me se bia ma me maame ana se na che se eja no wanu eyi nyamedwuma akwede ye ne mobo sa ne ko baaye se de wo kana te sa de a na che se eja no wanu ankasa no eya so asem Ghana ho yetie anyway ye hwanya ne maame o maame no se friend say Pacho Abinecha ye ni Abinecha atwetwe komo chief producer ye ko ne nkuti maame Abinecha Enkurano enamo asetina o papa no edimi ko mu na yini wo mu antana na ne dia se ni so ne papa na ka tu o mu kiri ni ntini o mu fa mi nya hwe o mu si o mu ma mi ewu o mu se da ko o mu se da jibia so ko o mu ko o mu ka tire jidi fo ni se o mu ma ni dia o wi aso ni abusia ni dia ama papa no ya so ni no mu bia die ma ba ye kuro mo e kura so o mo ba ya mu be wu na o mu se mi mari klano o mu ka se antra ya gulo ni ya ne ti mu ma no ho no mo ti mo ba mu ma mu se ni ma ni bia o ya se na no fa ba ko ni bu fi se ni ta nessa antra bia mpu because of se mo ma no mo antana yeni pebe yemu bia mumpe ni pebe yemu bia mumpe ni tira ku ya woni na ma le so se wa pa no adi pa be do adi ko tira so ni mu a na mo je tire bi me pa to ukunu eno ana woni ne wo nkola na efre be ma ne sei Samuelenchi na won eyedan na woni nkola ne ntam cheye abla sa ma na woni be ma no ho no na yede na mo ntam cheye be ma no ekeke o ni mi bi no ko wale ba fufuru na be ma no woni o papa che no so le prekupe no ka to so wo hia ubim e ko wale fufuru se onye adwuma ye na fe de no mfa me na hwi onye anya aka na wo twi emla na adwuma nkoye na me na me ko ba ne de de no ni se wo iri bi wo hono ntira hono mun na ma papa ni bu fu se na me ne ya ba se boni na ma me no papa jana kongo makora do buru papa be na ni bu fu ye ma se be na wo jana kongo makora be yin tie de o ja wa ya kongo mabo
Maase no maase ban. Ana na munya na mo tifa ko ni wukunu no na mo ti maase fie. E wa kunu no. Entina se wase be ma no hwe ekwan a ne ba ne de wo fa so na na ka se ma me ne abese boni na ne banasi. SOMPA FM. Enam so na wo free fie ja nkola no ho ana. Enam so na me de me free fie ho. Bo fa bu me ka ho obu me. No shenti ogu me so. Entina ne dia tava. Impiem fu wa me senya wo bani. Because fine, a class plan, a class on plan. Once in a class. Also, you are the mother, say, I'm going to do it. Who don't plan what nobody you say? Because it's me don't plan no more, you say. Oh, no man, auntie, but no more boss. That's no man, auntie, for no man, auntie, class. Na uja kwa mwana kwa nkwala omuna na hase ba wase ba ona jini okay sese no na nkwala ne ebo kwa du se wo mu hu o ma me na ki o mu be hu wo no wo so ko wonyi wo mu ntum se wo ma ne wo mu nka ho ma wo mu ma se do sunsun kwa enkata wo mu so se ne tie da omu buada me tese ya kan say kuma no kura de panyi no kura de o jani ya na o ko ya kan say ebunu no ho no mu no ebunu no ho ni ya ko onjo ko pa be na bi wo ho ni be na na wo ya de ka ko say bra no o so no de ni kura mu no e na oni be ma ne to and then you know, you're saying, I'm saying, come to one union, while open, or while I'm the Ramon. Let's have a kitchen to start. Women are women are named at here. That's a man, it's a tie. That man, mammy, about one another. Let's have no name when I'm being immediate. When a woman and next year. I am a cement, and I'm sure I live solitude. Now, I live out solitude. Okay. It's kind of Yamia, I don't want to research better. Why not share almost Sunday school? No, I'm in a show because I can't say nothing. I'm a solitude now. Your car squeeze less than a today. If I want to say, and Marco do make so could do make you, yes, someone if I find you in Anoa, or you could know, and let us plan on poor mother, woman in a share and Colana, yes, sir. Maybe you didn't come to any baby, you know, maybe, sir. Now, what cafe, Rich Love say, Nimamio, then I found the people, sir. Rich Love will be trying to say, and I said, what I said, or see, I live upon in a cattle motor. And I'm a sister. I saw a little lad in the time. And I'm cutting, and to a me, and I'm cutting. I'm upon that time, you get to see I'm moving to be a mammy now. I'm just moving to his ass in a more side to an amount to my day. My mistake. Oh, honey. There's a more panic to be asked of the men one and Pramade. Look here. Now, when you're pointing down in my own, in the pointing now. You're not too many near brick to then and also the fan. I think you know. I'm in the castle when you have a sit on the results in the matter. Now we were doing a man and seeing a Juma. What do you see? And I mean, Mammy Cook, what is Jim or Code, Juma or Buyer? Now you tell us it's telling me, the activity. I thought that's in a banner. You know, actually, you friend. Now I can say, Mom, about the DC issue. And look at her say, Mabana, I don't know, yes, sir. Una name, I don't know, yes, and one name after an accident. Think I did. I call out the open. I'm not really honest, and yes, I said the word to Unsno Guapa, highest name of Mencolano. Or Yes, sir.
ya omunya ade na omo pese ade ni ye kwa na o fo o mo so o so ba enu no me da si me feel why e bia okay yene abna echa rich love ne mame na chief producer ene no etwetwe komo no yenko na yene Dr. KKB Herbal Center etwetwe komo simadu eso na yemra asem na hwiri papa ye chia so enti asem dwumadie we ye hyesufa eno ti na ye tufa esanse ye otetentu no ye ne maame no etwetwe komo kama ye kwaba